čaje ča, reći ću vam ja. Dragi gledatelji, dobar večer i dobrodošliva još jednu emisiju Tvrdi ča kafić. Večeras smo v ateljevu jednog od najpoznatijih novljanskih multipraktik umjetnika. Naš domaćin je Nino Bijelac, novljanin, slikar, književnik, on će reći sveća dela, ali i čakavac. Premda kad progovori nećete biti sigurni da je to baš tako, ali on tvrdi da je. Nino, dobar večer. Dobro večer, dobrodošli u moj komadić svijeta iz svemira. Evo ga. Hvala Nino što si nas ugostili u ovom kreativnom neredu, ali je zato vrlo dekorativan. Pa treba znati živjeti u kreativnom neredu. Svi ti imaš nekakav problem, ovo mora biti ovdje, ovo mora biti ovdje. Ja kad se u sred noći probudim, ja točno znam di mi je ovo, di mi je ono, di mi je tamo, di mi je vamo. I kad naučiš živjeti sa tim kreativnim neredom, onda si sretan i ispunjen čovjek. Nina sam upoznal na, kako se ono zvalo, Čačitalnica. Čačitalnica, 20. po redu, v Kastvu. A to da je 20. po redu, svi su mi rekli da je zaslužen naš večerašnji sugovornik, jer da je nakon 5. stvar odumrla, gotovo, klinički mrtva bila, i onda je došao on i dal jednu dobru špondu. I evo, nakon toga Čačitalnica gre naprvo, ne da gre naprvo, juriša. Ne da juriša, pičimo 100 na sat, u stvari to je već i toliko puta smo to rekli, ali nikada previše za još jedno spomenu. Znači Čačitalnica krenula sa Kastva od 3 učiteljice, to sad smo ograničili malo vremenom. Nije bilo nakon 5 godina, to je bilo već nakon 2. godine Čačitalnice. Ja sam se tamo od početka uključili to kao jedan nečakavac, jer tu sad moram odmah jednu malu digresiju, znači što dosta ljudi već to i muči u životu, koji možda i tebe. Znači, moji su roditelji porijeklom iz okoline Doboja. 64. su došli u Brezet, uznad Novog Vinodolskog, neki su išli u Njemačku, neki u Irsku, oni se to ničim izazvani došli došli su u Primorje, tako je. I ovaj mali primjerak pred vama je rođen na Brezama i sa svoje nepune 3 godine sam došao u Novi. Tako da sam tijela, kako bi rekli, bosanski primorac ili primorski bosanac. Ali u biti na kraju krajeva svi se mi jako dobro znamo, toliko nevažno. Ali zapravo ti govoriš ko pravi bunjevac. Ma ja nemam pojma u biti kako ja govorim. Jer ja ti se, kako sam, i to isto jedna od tema, nemam pojma koliko ću mi stići uopće večeras reći, ja sam ti prošao gotovo kompletnu umjetnost. Od slikarstva, pjesništva i najvažniji tu jedan detalj je da sam bil 3 ili čak 4 godine u Ri teatru Variki, onaj čuveni Kuc kabare. Znači, ja sam tamo naučil govorit koji god doćeš, od Zagoraca, od Bosanaca, Šiptara, Muslimana, ovih, onih, Perice, Ivice. I onda kad mene pitaju kojom ti to čakavica, je li to novljanska čakavica? Ja kažem, ja to nemam pojma. Za mene je to nekakva univerzalna čakavica. Jer ja kad odem na Krk, pokušam se ukomponirati u njihov govor. Kad odem u Istru, pokupiš taj neki istrijanski. Kad odem na Kastav, na onu Liburniju, onda si tamo. Tako da evo, kažete, nemam pojma. To je, meni možda žal mi je da malo bolje možda ne baratam sa tom čakavicom, koliko bi trebao. Koliko možda ljudi čak pod navodnicima očekuju od mene. Ali uživam u tom, uživam slušati to i trudim se kad god mogu i divaniti, i govoriti, i čakulati, evo kako god ćemo imati toliko tih varijanti. Evo, ali ajmo sad, rekao si da nije 5. godina spašavanja, nego da je počelo već na 2. Nakon 2. kako ja inače sa svojim frendovima i prijateljima smo i prije tog znamo organizirati u Novom u Crikvenici, Variki, pita Boga šta ja znam za Valentinovo, napravimo večer poezije za 8. mart, za Božić i ovo ono. I onda je meni palo kako sam vidio da je ta čitalnica jedan fantastičan projekt. To mi bi mogli jednu cijelu emisiju samo o tom napraviti. I onda mi je došlo na ideju da li bi ja to mogao i smio, to je vrlo bitno,
Znači u dogovoru sa Dragicom, sa Karmen i sa Dubravkom, da li bi ja to mogao napraviti vanovon. Možeš, nikakav problem. I kad su one bile na prvoj večeri koja je bila monumentalna. I kako se onda znači njihov projekt zagasio, ja sam dobio pod navodnicima opet ekskluzivno pravo da budem jedan taj, kako rečemo, nekakav promotor i širitelj toga. I evo, u ovih tih znači 6 godina cirka, napravili smo ih 15 u toj, ajmo sad reći, u našoj organizaciji. Znači 5 va Novom, 3 va Grižanama, 3 na Krku, 2 u Kraju, kraj Mošćenica i 2 na Kastvu. I idemo dalje. Idemo u Riku, idemo u Opatiju i sad ovaj dan se evo ekskluzivu imaš. Javili su nam se iz Leprinca da bi gore tili imat. I tako da idemo mi dalje. Dolazi nam društvo hrvatskih književnika, vjerovatno i Matica Hrvatska u organizaciju, tako da što je evo jako interesantno, evo u zadnje vrijeme se dosta se piše i govori o tom novom kao zakon o hrvatskom jeziku, pa se svi boje da će Čakavica nestati, da će se ovo... Navodno da neće. Da. Frende, dok je god ovakvih Bosanaca koji to pronose, neće ona nikad nestati. To ti je to. Znači, mi imamo jako dobar smo temelj. Ja sad moram naravno tu spomenuti, jer nisam samo ja tu. Ja sam, pazi, Damir je jedan mali kotačić, možda taj mrvicu veći kotačić, ali tu su i Neven Barac, i Dule i njegova kompletna bonaca, i Cvjetana Miletić, i Marija Gračaković, i katedra Čakavskog sabora, Kornić, i katedra Novoga, Nadja Rubeša iz Kraja, Jadranka Cetinarska Stva, jedna takvo... Massimo ima onu pjesmu Mali krug velikih ljudi, ali ja bi to ipak prenamijenio. Veliki krug malih ljudi. Jer svi smo mi šta smo? Bavim se, ja tucam kamen. Radim te nekakve zidove gromači i onda kad to finiš, ja sam danas isto do 3 ure prije što si ti došao, ja sam danas pilio neke stare erte i to slago. Neven Barac dela u željezari, prodao one šrafiće, džuđe lebidje. A na blagajni. Da, sad je unapređene, da, sad sam money cash, avancar. Tako da sve su to predivni ljudi bez kojih, šta bi ja mogao bez njih? To je što se tiče I samo evo recimo još mrvicu onu spomenut da isto taj isti vaš ovaj Bosanac koji sad tu sidi sa vama, Čakula, 5 puta selektiran na veršima na Šterni. Znači najjači natječaj čakavske poezije u Hrvata i šire. Tako da ipak ima i to neku svoju težinu. Masaki, na rukah si prsti, nisi svoji zubi u stih, ni va glavi pohovlane daski, masi na licu, imamo maski, i kad one padu, a past znadu, onda se vidi kakovi smo ljudi, više nisu bitne ni daski, ni prsti, ni zubi, a čovjek more bit, da ga i pol fali, isto kako čovjek, da i najceliji čovjek ne mora bit. Triba umit, znat i moć, umit čovjek bit, znat čovjek ostat, moć ljudem pomoć. Triba umit, znat i moć, umit čovjek bit, znat čovjek ostat, moć ljudem pomoć. Ljudi, budimo ljudi, ljudi, budimo ljudi, ljudi, budimo ljudi, ljudi, budimo ljudi.
nima saki na rukah si prsti, nisi svoji zubi v ustih, ni va glavi pohoblane daskima, si na licu imamo maski. I kad one padu, a past znadu, onda se vidi kakovi smo ljudi. I više nisu bitne ni daski, ni prsti, ni zubi. A čovjek more bit da ga i pol fali, isto kako čovjek da i najceliji čovjek ne mora bit. Triba umit, znat i moć, umit čovjek bit, znat čovjek ostat, moć ljuden pomoć. Triba umit, znat i moć, umit čovjek bit, znat čovjek ostat, moć ljuden pomoć. Ljudi, budimo ljudi, 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 ljudi, budimo ljudi. Hvala vam. Što se tiče Čakavštine, pa ćemo se možda još, će nas put na nju navest, ali mi smo sad tu u ovom prostoru koji je, Kutku svemira. to je jedan vrlo kreativan prostor i u tom prostoru ima čuda slik. Kje si ti stvorila? Pa pazi, moja prva vokacija je bila slikarstvo. Znači, mogu reći, znači, 1991. je bio službeno porinuće. Prva izložba slika, ma sam i prije toga, naravno, nešto si crtkaro, nešto si piskaro, nešto si ovako ono. I tu sad moram uvijek ljudima se zahvaliti nekakvim. Znači, akademski slikar Ivan Balažević, tu Vojvođan, ali naš Novljanin, ajmo tako reći, koji me je od početka malo tu upućivao, evo i zahvaljujući njemu došla je ta prva izložba 1991. u našoj Narodnoj čitaonici u Novom, evo znači 32. godina kreativnog nereda. Reda. I onda moram spomenuti mog, nažalost, pokojnog profesora iz osnovne škole, Dragu Lopca, koji isto tu uvijek bi uskočio sa savjetima, sa nekakvim vidiš ovo ti je, ovo ti nije. Pa recimo onda nezaobilazni Tomica Kovačević koji je napisao jako puno tekstova o mojim slikama i kasnije o pjesništvu, koji isto bio onaj impuls, daj vidi ovo, malo precrtaj ovo, doradi ovo, daj ovo, napiši jednu priču, napiši sliku da bude ono, zna da me neš poslušat, ali probaj. Onda ima još dva čovjeka koja moram spomenuti. Borivoj Bukva. Borivoj. Znaš Borivoja isto, jebate Borivoja, svi su mi znam pokojni, Borivoja. majke ti milu skoro. I Eugen Šeta, Josip Eugen Šeta, kažu posljednji riječki boem, od kojeg sam ja puno naučio. Eugena znam još iz gimnazijskih dana, da. Njegova žena mi je bila bibliotekarka u gimnaziji. Tako. Ma mislim, svi se mi tu više manje znamo. Znači, to su neki ljudi, možda sam nekog preskočio, ali ako mi doći će mi, koji su me stvarno, možda čak u nekim trenucima kad bi mi trebao onaj vritnjak napravo. Znači to, slikarstvo je bila prva vokacija, fotografija, 30 i nešto, evo sad možda će nekom to mislit će vidi ga, sad se pravi pametan, evo stvarno ne sjećam se koliko je tih samostalnih izložba, jer su u jednom trenutku to prestaneš brojiti. I onda jedne godine sam došao do zasićenja. To je negdje pa je
pa ima više od 15 godina, jer sam vidio da sam se u slikama počeo ponavljati. I da nije to. I sa jedan dosta i važan bio trenutak ovdje na stolu, znači jedna mapa stihovina slike Tina Ujevića. Molitva iz tamnice. Znači, inače, Tin Ujević za mene, moje skromno mišljenje, najveći od najvećih ovih prostora. Borio sam se sa njim 2 godine, napravio sam tu mapu koja je bila vrlo dobro prihvaćena, ali na nekakvoj, ajmo reći, višoj razini, govoreći država, da ne govorimo i dalje. Kad vidiš da bez financijskog ili političkog zaleđa možeš se šljiviti. Moraš ti biti. Tu mi je bio jedan veliki okidač u životu kad sam onda vjerovatno shvatio tko sam, što sam i gdje sam. Koliko ja mogu ponuditi i koliko meni okolina može ponuditi. Ja znam da će ja zauvijek ostati jedan tu, ajmo reći ovako, lokalni junak, simpatični Nino koji je napravio jednu lijepu večer poezije, lijepu večer umjetnosti, ali na državnoj, na svjetskoj razini ja nikad neću biti ništa. To evo, prekjučer je bila jedna simpatična rasprava. Ko je najveći novljanski umjetnik svih vremena? Ovo je jedan spomenuo Ivana Mažuranića, kaže daj ne bli. Trenutno najveći novljanski umjetnik je Franjo Deranja. Jer ima 2 metra otprilike. Iza njega dolazi možda jako, ima 1,86 7, 8. Mažuranić je bio nešto manji i to. Na kraju krajeva, pazi, ko uopće može odlučivati čija je pjesma bolja, čija je pjesma lošija? Čija je slika bolja u kojoj sam ja unio svega svoga? Pa neki je rekao da su kritičari zapravo propali umjetnici. Ti možeš biti povjesničar umjetnosti. Znači da ćeš ti to moje, ovo što ja delam, pišem, ti ćeš to staviti u nekakve okvire, postnadrealizam, subnadrealizam, džinđali, ali da ćeš ti reći da moja slika vredi manje od Perine, Jankove, Markove, nećeš. Jer onda ću si ja ove iste sekunde sad odreći svega toga i nikad više neću ništa pisati, ni naslikati, ni to. Ali nažalost mi živimo u takvom društvu da su se sve te ljudske i duševne i umjetničke vrijednosti su se totalno izitoperile. Ja ne znam kada je da ga pogasim. Evo sad ću si ja vi ste strpljivi gledatelji, pa ćemo nekako doći do kraja. Nino, reci ti meni kako gledaš na situaciju da sve manje dece govori čakavski? Pa to je veliki problem. Dobro, ja tu možda nisam mjerodavan, ali evo... ali dobro, okej. Ti si ne čakavac koji se trudi i progovara kad te treba i koliko more čakavski. Ali ima čakavaca koji ne govore čakavski. Mi smo imali smo puno rasprava o tom, evo kad imamo i ove čitalnice i to. Sad moram spomenuti moju dragu prijateljicu koja isto, ja bih sad rekao, član ove čitalnice, profesorica, izvanredna profesorica Vjekoslava Jurdana, koja se evo jedina od cijelog tog, ajmo reći sad ovdje našega Liburnije, Primorja, javno usprotivila. Dobro, ja nisam to baš previše čitao, taj sad novi zakon o hrvatskom jeziku. Da li je taj zakon potreban? Nije, mada i ovi sami su rekli to nije nikakav zakon, to su samo nekakve kao smjernice. Pa mislim o čemu mi pričamo. I onda je tamo bilo ono da se va vrtićima, va školama neće smit govoriti po domaću, neće ovo ono. Znači, evo ja sad mogu javno prozvat sve te profesore, učitelje, učiteljice, bla bla bla. Mi srećom imamo iskustvo evo preko i naše čitalnice da se evo ovdje u Novom imamo dosta jaku tu ovu male čakavčiće i bili su nam gosti. U Crikvenici isto ima i dosta jaku, a pogotovo tamo na Kastruji taj Riječki prsten i Karmen Šimetić i Dubravka Uroda koji nakon gašenja ove čitalnice oni sad jako puno delaju sa dicom u školama. Evo, profesori, učitelji, pusti ti taj zakon o hrvatskom jeziku.
ti u tvom učionici, čak je, mislim da je, sad ne znam u kojoj to fazi, bilo i potpisivanje peticije od gospođe Dragice, profesorice i njih, prema ministarstvu, da se čakavski jezik uvede, ako ništa, barem kao izborni predmet. Znači, samo je na tim učiteljima, profesorima, da dicu zainteresiraju za to. Niko ne može nekoga povlačiti po ulici, ajmo divani po domaću. Žalosno je da to i Neven zna, i Zlatica Balas je rekla prije kad smo imali prošle godine čitalnice, da je to je, što si sam rekao, žalosno da ljudi čakavci doma ne pričaju čakavski, nego štokavski. Znači, u čemu onda problem? Šta mi Bosanci moramo pronositi čakavicu? Ali ne. Znam ja, ma ne. Ne, zezom. To je naša mala interna šala, ali što je rekla i Dubravka Uroda, na jednoj od ovih prvih čitalnica smo imali, kad je to bilo da sam ja kao Bosanac porijeklom, i onda je ona rekla tu čuvenu rečenicu, ali dok je god nas, ne čakavaca koji se za to interesiramo i želimo na taj način ljudima to pronositi, neće čakavica nikad nestati. Pa istina je, svaki jezik evoluira, i hrvatski evoluira, i engleski evoluira, znači uvode se nove riječi, ali znači na tim ljudima je da to očuvaju. I ja sam užasno ponosan opet evo i na sebe i ovu moju ekipu, što se trudimo, recimo kad smo imali čitalnicu u Korniću i prošle i ove godine bila nam je gospođa Marija Randić iz Baške, koji je jedan od zadnjih govornika baščanske cakavice. Danas sutra, što bi se reklo, i to će nestati. Ako ga ona ne bude prenijela na nekoga, ajmo sad malo reći, cijepila nekoga maloga, ajde, Imamo Marina Turčića iz Dobrinja koji govori dobrinsku čokavicu. Pa se opet trudimo tamo iskastvajati od nekuda te ljude koji još te arhaično, što starije to bolje. Znači, na svima je nama pomalo to nešto. Ajmo svako dati po nekakav mali komadić, ajmo to složiti u jedne puzle da napravimo nešto da to ostane onda za pitaj Boga do kada je. To mi služi i ova emisija. Evo sidim tu, nebogi sam. Svi su moji pasali preko reda mene. Ja zagledam vate, vas već cijeli život. Kafeta sam kruva zdrobljena jadom. I koritove barki jedinoća još imam, rasušilo se kaj moje lice, a vesli mi je tebe zaobić jedno, a barem 2-3 svita. I če još hoćeš od mene, ti bisno more, čevo malo duše za soljene jugom. Začu već nisi obavilo tajnun, ka šta stine zibaš, vali me vasuton. I ča još hoćeš od mene, ti more, bisno, zdrobilo si mi kosti, mozak i srce. I ča bi sad još triba na kolena past, da zagrizem slipo ko oni glupi glavoč. Mrižama me svojim povuć fond od dritova, ko nobu smirno, krcatu tišinom. Ma neću suze pustit, a život je jedan velik kurbin bal, a še se iz moga raspadnutoga tila za te rodit neki novi val. I ča još hoćeš od mene, ti bisno more. Mjau. Jako dobro. Nino Bjelac, novi slikar, čakavac po potrebi, po opredjeljenju. Nino, hvala ti puno. Hvala vama i nek se čuje i ovaj mali krik, pa će možda i ova emisija povući još nekoga da se uključi. Evo javni poziv svima koji se žele uključiti u čitalnicu. Ča smo rekli, gremo napravo, imamo još puno toga za napraviti. Javite se, pokrenite i dalje tu mašinu da
zalokota, onda... Dobre, Nema veze. super. Hvala puno što ste i danas bili s nami. Vidimo se za šetemanu dan. Bok. Ča, reći ću vam ja.